tragwydd ol ddiw, disgyn arnom ni. Bore da iawn i chi gyd ar fore hyfryd o haf a bore yma. Croeso cynnes i chi gyd yn aelodau yn gyfeillion yn ymwelwyr a chroeso nôl hefyd i bawb sy'n ymuno â ni dros Facebook a YouTube. We've had a few technical issues during the last few weeks, but hopefully we're broadcasting this morning as usual. And as I say, it's lovely to see you all from near and far o Nelson, ardal Nelson, fyna yn y de, a hefyd, I don't think anyone has come quite as far as Ottawa and Mafanwy this morning. So lovely to see Mafanwy from Ottawa. Felly, gyda hynny o groeso, fe unwn ni i ganu yr emyn agoriadol, sef 856, 856, arglwydd, nef a deiar, gariad holl y lluog, ryfedd dyddoedd thineb a pherffaith yn dy waith, cerddais ar y tonnau drwy y storm gynddeiriog, a bu tywelwch wedi'r ddrycyn faith. 856.
Dwi'n darllen o lyfr Actau'r Apostolion y bore yma, ar bennod agoriadol, the very opening chapter of the Acts of the Apostles. And if you're following in your English Bibles in the pews, I'm on page 1107. 1107 in the English Bibles, the opening chapter of the Acts of the Apostles, and the first 14 verses. Actau'r Apostolion. Ysgrifennais y llyfr cyntaf, Theophilus, am yr holl bethau a dechreuodd Iesu ei gwneud a'i dysgu. Hyd y dydd y cymerwyd ef I fyny, wedi iddo roi gorchmynion trwy'r ysbryd glân i'r apostolion yr oedd wedi ei dewis. Dangosodd ei hun hefyd iddynt yn fyw wedi ei ddioddefaint, drwy lawer o arwyddion sicr, gan fod yn weledig iddynt yn ystod 20 diwrnod a llefaru am deyrnas ddiw. A thra oedd gyda hwy, gorchmynodd iddynt beidio ag ymadael o Jerusalem, ond disgwyl am yr hyn a ddawodd y tad. Fe glywsoch am hyn gen I fi, meddai, oherwydd a dŵr y bedyddiodd Ioan, ond fech bedyddir chwi ar ysbryd glân am hen ychydig ddyddiau. Felly, wedi iddynt ddod ynghyd fe ofyn ysant iddo, arglwydd, ai dyma'r adeg yr wyt ti am adfer y deyrnas I Israel? Dywedodd yntai wrthynt, nid chwi sydd I wybod amseroedd neu brydiau y mae'r tad wedi ei gosod o fewn ei awdurdod ei hun. Ond fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch, a byddwch yn dystion I mi yn Jerusalem, ac yn holl Judea a Samaria a hyd eithaf y ddeiar. Wedi iddo ddweud hyn, a hwythau'n edrych, fe'i darchafwyd, a chipiodd cwmwl ef o'i golwg. Fel yr oeddynt yn syllu tua'r nef ac yntau'n mynd, dyma 2 ŵr yn sefyll yn ei hymyl mewn dillad gwyn. Ac meddai'r rhain, wir Galilea, pam yr ydych yn sefyll ac yn edrych tua'r nef? Bydd yr Iesu hwn sydd wedi ei gymryd I fyny oddi wrthych i'r nef yn dod yn yr un modd ag y gwelsoch ef yn mynd i'r nef. Yna dychwelasant I Jerusalem o'r mynydd elwyr o lewydd, sydd yn agos I Jerusalem, daeth saboth oddi yno. Wedi cyrraedd, aethant I fyny i'r uwch ystafell, lle roeddent yn aros, Pedr ac Ioan ac Iago ac Andreas, Philip a Thomas, Bartolomeus a Matthew, Iago fab Alfeis a Simon y Zelot a Judas fab Iago. A roedd yr rhain oll yn dyfal barhau yn unfryd mewn gweddi, ynghyd ar ai gwragedd a mair mam Iesu a chydau frodyr. Felly ychwanegu Duw I fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd o'i air. Ac fe unwn ni I ganu gyda'n gilydd ymhellach yr ail emyn a ddewiswyd, sef 164, 164. Geiriau cyfarwydd Eifion Wyn, un fendith dyroim, ni cheisiaf dim ond hynny. Cael gras i'th garu di tra bwy, cael mwy o ras i'th garu. 164.
chyfle i ni nawr I ddod ger bron diw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Ac yn sŵn y geiriau ar emyn cyfarwydd yna gan Eifion Wyn. A dawn ni nawr at orsedd gras, a phan ddel dyddiau dwys, caf orffwys ar dy ddwyfron, ac yno brofi gwyn dy hedd a gwledd da ddewidion. A dyna wnawn ni yn awr wrth ddod ata ti unwaith eto mewn gweddi ac mewn addoliad. Ac I ni'n gofyn ar I ti edrych arnom ni yn awr mewn trigaredd ac mewn maddeiad. Ac I ni'n gofyn ar I ti roi ni cyfran o'r ysbryd hwnnw a ddewais ddisgyblion gynt. I'th geisio di ac i'th addoli di mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Cynorthwya ni nawr yn ein haddoliad syml ni y bore yma. Fel y byddai'r cyfan a wneir ac addewedir ac a ganw ni hefyd I fod dogoniant di yn glod i'th enw di ac yn fendith i'n unne sydd yn cyfranogi. Loving and living God, as we come now before you once more in prayer, we thank you for the opportunity of doing so. You know of our weaknesses and our failings, too many to list. You know that we don't serve you and we don't serve or love others as we should. Yet for all this we pray for your support and your guidance in our lives, to help us to live our lives as we ought, and to be more worthy of your love and kindness toward us, and help us to be channels of your peace and your love and your forgiveness in the world. Derbyn ein diolch unwaith eto a bore yma am ddarparu mor helaeth ar ein cyfer ni. Ac ni'n diolch I ti am ddarparu nerth I ni wynebu treialon bywyd. A mae bywyd yn gallu taflu digon o bethau anifyr ac anesmwyth ato ni yn aml. Ond yn bennaf oll o arglwydd ni'n diolch I ti am ein gobaith yn dy fab Iesu Grist ac am anfon Iesu yn byd ni. Yr hyn a wnaeth I wedd newid fel petai gorsedd barn I fod yn orsedd gras ac o flaen yr orsedd hwnnw a dewn ni yn awr. I ni'n cyffesu ger dyfron fel y ddywedwyd eisoes ein ffaileddau amlwg ac anamlwg. Mae'r byd a'i bethau yn gallu denu ni o hyd. Ond I ni'n gweddio ar I ti ein tynnu ni nôl fel petai. Tynnu ni nôl i'r gorlan. O agor ein llygaid I weled dirgelwch dy arfaith a thair, meddai'r enemyn. Mae'n well I mi gyfraith dy enau na miloedd o arian ac air. A ddeiar a'n dan a'i thrysorau, ond geiriau fy niw fydd yr un. Y bywyd tragwyddol yw nabod fy mhrynwr yn ddiw ac yn ddyn. Lord God, we think and pray especially for all those places and peoples in the world who face so much violence and suffering and wars on a daily basis. We think of many places this morning. And we realize, as ever, there is so much in this world which is contrary to your will and your way. We pray for everyone now who is affected in different ways by so many tragic events. And we also pray as well for all those who perpetrate such things, that your power and love will work in the hearts of people everywhere. And for us to realize the common
the common humanity which belongs to us all as peoples of the world. And as we pray for others this morning, we place ourselves into your keeping. Trigar ha wrthym ni yn awr yn dy drigaredd o arglwydd, a chofio amdano ni. Cofio amdano ni yn dyner wrth i ni gyflwyno ein hunain ac eraill i ddofal, i ni meddwl am rai yn awr mewn gweliau ysbytau, a rhai sy'n gwynebu triniaeth falle. Bydd gyda nhw yn gefn ac yn gymorth ar hyd daeth bywyd. A mi ni ofyn y cyfan oll yn enw ac yn heiddiant ein ffrind a'n gwaredwr, Iesu Grist y cyfiawn. Amen. Wel, croeso cynnes i bawb o bell ag agos i'n hoedfa, a chroeso nôl i'r sawl sy'n ymuno ni ar y we. A very warm welcome to everyone from near and far to our service. And we're glad that those who usually join us on the web are back with us today after a few technological hitches in the past few weeks. A diolchwn yn fawr i'n gweinidog am ei arweiniad, a ni'n edrych mlaen i wrando ar ei neges i ni bore yma. A diolch yn fawr hefyd i Gwen Llian am ei chyfraniad pwysig wrth yr organ. Ni'n falch i weld Gwen Llian nôl wrth yr organ. Heno bydd oedfa hwyrol yma am 6 o'r gloch a gyda Richard Perkins yn y pulpid. Dydd Sul nesa bydd cenad gwadd sef Dr Nathan Monday o Sir Gyfyrddin yn arwen yr oedfa foreol. Next Sunday morning, the guest minister will be Dr Nathan Monday from Carmarthenshire. You'll remember that he's been with us before when he was representing Christian Aid, and he's now training for the ministry at Heath Church, Carmel. Mae hefyd yn awdur, yn ymchwiliwr ac yn olygydd. Fel mae Rob o hyd yn gweud, gobeithio bydd nifer ohono ni'n gallu bod yma i gefnogi'r pregethwr gwadd.
Gan I fod hi'n dymor gwyliau, ni fydd oedfawon hwyrol Sul nesa nac yn ystod mis Awst. As it's the holiday seasons, there'll be no evening services next Sunday or during the month of August. Mewn pythefnos ar Awst y 4, y parchedig Dr Geraint Tudur fydd yn arwen oedfa'r bore. Cofiwch hefyd na fydd oedfawon canol wythnos yn nawr tan fis Medi. Mae 2 gyhoeddiad arall. Bydd oedfa goffa Selwyn Jones yma dydd Sadwrn nesa, Gorffennaf y 7 am 2:00. A bydd Angla Hywel Thomas, oedd yn ddiacon ac yn gyn ysgrifennydd yn Eglwys King's Cross, yn amlosgfa Southgate am 3:00 ar ddydd Mawrth, Gorffennaf 10 July the 30th. Cofiwch ddod lawr o'r neuadd I gael te neu goffi a sgwrs ar ôl yr oedfa. Gai hefyd ar ein rhannu I gyd dymuno gwyliau hyfryd I Rob, gyda digon o gyfle gobeithio iddo I ymlacio. Gan ddiolch o galon iddo am y cyfan mae'n I baratoi ar ein cyferni ac yn gwneud drosto ni fel eglwys. Felly gwyliau hapus, Rob. Ac yn nawr, fe ddawn nhw amgylch I dderbyn eich rhoddion, a ni'n falch I gael Megan yn helpu ni gyda hyn bore yma. Diolch yn fawr. There's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Ein roddion addagwn I ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gysonodd stwr. Yn llawen a gnawn ein adduned anghyd, I fwynau'n tystiolaeth I ti anna byd. Amen. Da iawn, diolch yn fawr iawn. Wel, oedd Ann wedi dymuno gwyliau hapus I fi a gai dymuno I chi hefyd os ych chi'n digwydd mynd I ffwrdd dros yr haf. If you are off on your travels and holidays, may I wish you as well a very happy holiday period, and hopefully we'll be back all geared up for a new season in September. A gai ddiolch hefyd I Richard am gymryd yr oedfa heno. I'm rushing off down to Cardiff for a family celebration, as it were. Felly, very grateful to Richard for taking this evening's service. And you mentioned Gwen, of course, Gwen Llian. We're grateful to all our organists, but Gwen Llian hasn't played for many a Sunday. I say, but it's lovely to see you back on the organ, and I'm sure it won't be the last. And as I often mention, dear me, without any
ddim cydweithrediad, ond cydlynu cyn dewis yr ymynau. We haven't conferred at all with the choice of the hymns, but you'll see by the end of my sermon why this is such an apt and appropriate hymn. So thank you very much, Gwenllian, for choosing this next hymn, 579, Pimp Saith Naw. Ti o'r un sy'n adnewyddu, ti o'r un sy'n bywio cai, ti o'r un sy'n tangnefeddu wedi'r cilio a perllai, bywiol rym roddais dim, bellach ni ddiffygu a ddim. A dyma'r llinell, a dwi'n defnyddio'r llinell yma'n aml. Ti'r iddfoliant yn y fynwes, roddi trydan yn y traed. Dwi'n licio'r ddelwedd yna. Roddi trydan yn y traed, giving us electricity in our feet to go on. A rydd dan yn y dystiolaeth i achubol werth dy waed. Cawsom rodd wrth ein bodd, ofn y galon friw a ffodd. 579. Dwi'n cofio clywed y sylw un tro, yng nghyd-destun cenhadu'r efengil, mynd ar efengil mas. We cannot reap a heart that has not been seeded. We cannot reap a heart that has not been seeded. A chymod, yn anffodus mewn ffordd, mae gennym ni yn gyffredinol, nid yn unig yng Nghymru, ond yn y wlad yn gyfan. Dwy neu dair genhedlaeth gyfan, falle. Cenedlaethau cyfan o galonau sydd heb I brainaru. An unseeded generation, or even generations these days. That's the reality of the situation that we face as a country, as a world. People who simply don't go to church or chapel. People who haven't even been brought up to go to church or chapel. Not of course that God can't work in wondrous and miraculous ways. Of course He can. But
in general, in order to get people to come to chapel, we have to search them out, as I mentioned a few weeks ago. Remember? I mentioned in my sermon about Andreas, chwilio am I frawd e. We have to contact them and invite them to come along. And more often than not, a relationship must build up before that person will come to church or chapel. And as I say, we have a whole generation or even generations of people to whom the seed of the gospel hasn't been planted. It hasn't reached them. Ond dwi'n argoeddiedig, cofio, dwi'n argoeddiedig o un peth, fod Duw wedi bwriadu i'w eglwys ar y ddaear i gyrraedd ac i gyffwrdd â phobl, na'r peth. A dwi'n credu fod Duw wedi ordeinio i eglwys i ymestyn allan i bobl golledig fel petai. Dyna yw gwaith a swyddogaeth ni fel eglwys Duw ar y ddaear. Now, why do some churches grow and others don't? Na chi gwestiwn? That's a question. Mae nifer o resymau gwahanol, cofiwch, mae natur y pregethwr yn un o'n nhw. But if any church is set out on a wrong course for accomplishing what God wants us to do, we're never going to succeed. Never. And you know, we may have even the best intentions. We may have the best machinery in place. Chi mae dwi'n meddwl, heddi, mi mae cyrsiau hyfforddi di ri i gael. Allwch chi ddilyn bob cwrs hyfforddi dan hael, maen nhw gyd ar gael. Adnoddau gwych, ysgol Sul. Diolch i bobl fel Ale Davies yn chwilog, adnoddau gwych. Darpariaeth ysgrifenedig, deunydd fideo ar-lein ac ati. But you know, for all our resources, and thank God, literally, thank God for them, with all these resources, we seem to be reaching fewer and fewer people. It's amazing, of course. Sincerity doesn't mean that you'll get the job done. That means if you're on the wrong track to begin with. A beth dwi am wneud am ychydig heddi, yw i edrych ar yr eglwys fore, a cheisio gweld beth i gwyddodd yno yn yr eglwys fore. Back to basics, dwi'n credu, oedd slogan John Major, do fe? Blynyddoedd yn ôl, I don't know how much it did good for John Major with his slogan, Back to Basics. But to consider for a short while the action taken by the early church in the Acts of the Apostles. What did they do that we might learn a lesson or two, because they certainly got the job done. They got the job done in the early church. A peth cyntaf dwi'n credu ni sylweddoli yw ein pwrpas ni. Realizing simply our purpose. Why are we here? Why are we in existence as a church? That's the first thing. Nawr, sonia si am gomisiwn mawr Iesu yr wythnos ddiwetha, chi'n gofio? A byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria, hyd eithaf y ddaiar. You will be my witnesses. That was my sermon last week. And Luke was inspired to write down the Great Commission in, I'd say, one of the most important books in the New Testament, the book of the Acts of the Apostles. And the first principle, I'd say, in all our actions as a church has to do with understanding our purpose, I ddeall ein pwrpas ni. And that's to any and every church. Pam i ni'n gwneud yr hyn a wnawn ni fel eglwys? A chi'n modd, wrth i mi edrych o gwmpas ar eglwysi yn gyffredinol, dwi'n gweld pethau gwahanol iawn yn dylanwadu arnyn nhw, ar eu pwrpas nhw. Some are not on the right track because the only thing that should determine what a church does and has as its priority is what Jesus told us to do. What Jesus told us to do when he left this world physically.
We should be about the business of seeking out people who are lost in the world in general. Rannu'r efengil gyda nhw, braenaru'r tir. Braenaru'r tir ym mhob cenhedlaeth, yn gwneud pob peth i gynaeafu yng ngalonau pobl. Chimod, mae'n galondid i glywed Thomas. Achos mae yna sawl plentyn ar y ffordd, cofiwch. Gobeithio, mae yna gwbl o blant eraill ar y ffordd. A chimod, mae hwnna mynd i fagu, gobeithio. Chimod, cresh a wedyn i ysgol Sul, braenaru'r tir. Rod y fendith ar yr haiwr, llwydda lawd y weilaf was, arddel arglwydd weithwyr y cynheuaf mawr. The early church definitely understood what its purpose was. Ac o fewn eglwysi, dyddi yma, mae pethau eraill yn gallu gyrru ni mlaen. Pethau ar wahân i bwrpas Duw, cofiwch, weithiau traddodiad. Tradition. Now, tradition can limit and restrict many churches. Now, not that there's anything wrong with tradition per se. Don't get me wrong. I'm a great traditionalist myself, those of you who know me. But you know, if that tradition sometimes, in some cases, has outlived its usefulness, dear me. Chimod, mae'n synnu fi cymaint o eglwysi sy'n gwneud pethau am y reswm syml taw dyna fel maen nhw wedi gwneud eriod. Dy fe? Chi wedi clywed hwnna digon o weithiau? Wel, beth mae hynny wneud â Duw, gwedwch? Os nid fel yna, mae am i ni weithio? If the only thing we can say about why we do something in a particular way is, well, that's the way we've always done it. Well, if it's not doing what God has put us here to do, we shouldn't be doing it anymore. Nawr, dwi yn fodlon cyfaddau hefyd, wrth gwrs. There is a danger of throwing the baby out with the bathwater, as the saying goes. Ond chimod, mae'n rhaid i ni bwyso a mesur, yn dos. Rhaid i ni bwyso a mesur beth yw'r ffordd orau i ni gyflawni pwrpas Duw yn y byd sydd ohoni. Some churches, they're driven solely by projects or programs and agendas. But that's not the only thing supposed to drive a church. It should be reaching people in their need. Chimod, mae adeiladau weithiau, dwi wedi sôn am hyn, droion wrth byrgethu. Adeiladau yn gallu cymryd ein holl sylw yn amser weithiau, o di hwnna sŵn o'n gyfarwydd. Yeah. Ac eto dwi'n siarad fel un sy'n caru'r un adeiladau yma. Byddwn ni'n dwlu gallu cadw nhw gyd. But you know, the building and the structure, the bricks and mortar shouldn't really dictate and determine everything we put our time and energy into. Yes, we should definitely realize and concentrate on our purpose as a church. Yr ail beth dwi am nodi yw sylweddoli ein pŵer ni. Realizing our power. That's my second point for you this morning. Roedd aelodau'r Eglwys Fore wedi llenwi gyda nerth a phwer yr ysbryd glân. We read in the second chapter of Acts, if you remember, I read from the first, but in the second chapter of Acts, that suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and they were all filled with the Holy Spirit. A dwi'n meddwl yn aml am eiriau cynnan, dwi'n dyfynnu nhw yn aml ar Sul y Pentecost. Geiriau cynnan yn ei gerdd yr ysbryd sanctaidd. Pan ddaw yr ysbryd sanctaidd, fe ddaw fel nerthol wynt yn rwygo drwy'r fforestydd ac yn rhio ar ei hynt. Ac os byddi yn y corwynt pan fo'r coed fel tonnau'r môr, cura denaid megis penwn o flaen anadliadau'r ior. Chi ddweud. And when Christ's followers were filled with the Holy Spirit, of course, they didn't stay huddled together there in the upper room. They didn't stay. They went out and told others.
They gave testimony. They became witnesses, as I said last week. Pwrpas a phwer. Roedd yr ysbryd wedi rhoi pwrpas a phwer i'r bobl yma i genhadu ac i siarad dros Iesu, yn enw Iesu. And you know, this same power is offered to us today. It's offered to us this morning, only that we seek and pray for it earnestly. And then in realizing the power that we have, do we realize our true potential as the Church of God and Jesus Christ on earth? And that leads me to my final point this morning. Purpose, power, potential. Nawr, nid yn aml mae'r penne'n gweithio'n hwylus yn Saesneg ac yn y Gymraeg, ond maen nhw digwydd gweithio bore yma. Pwrpas, pwer, potential. Are we aware this morning of the great potential that we have? The potential of the power which we have as a church. Ac eto dwi'n credu mi adrodd y stori yma o'r blaen I chi. Am un bar priod. O'n nhw'n byw yn ardal Felin Gwm, ger Gyfyrddin. Wy'n mysgu'n gyfarwydd ag ardal Felin Gwm. A rheini wedi cael trydan, a dyma ni'n dod at trydan. A nhw wedi cael trydan ar y fferm am y tro cyntaf eriod. Chi'n cofio'r stori? Wedi gweud I o blaen. Ond wedi cael trydan am y tro cyntaf. And after this electricity was installed in their farm, it was a very remote farm in the hills in Felingwm. And it was installed in this elderly couple farmhouse for the first time, just after the war, early 50s. And the local electrician who had done the work, and this is a true story, he saw them both in the mart in Carmarthen, months later, and he asked them, "Shwdych chi'n dod mlaen ar trydan?" He said, "How are you getting on with the electricity?" "Oh, mae'n wych," says the old lady. It's fantastic. It's so handy, she said. When it gets dark, I switch on the electric light to find the matches so I can light the gas lamp, and then I put it off. Yeah. A pwer yno ond heb sylweddoli'r potential. Na'r peth. The power was there, but without realizing the potential. We have the power. Do we realize the potential? Or are we still looking for the matches to light the gas lamp and switch the power off? Ti yw'r un sy'n adnewyddu, yr emyn. Ti yw'r un sy'n bywio cae. A dyna'r llinell. Ti yw'r iddfoliant yn y fynwes, roddi trydan yn y traed, giving us electricity in our feet. Felly gweddiwn ni y bore yma, I bob yr un ohonom ni I sylweddoli o'r newydd beth yw ein pwrpas ni, fel eglwys ac fel unigolyn. Beth yw'r pŵer sydd gennym ni, o fewn ein cyrraedd ac o fewn ein gallu, a beth yw'r potensial enfawr na sydd gennym ni gyd, a hynny gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd, gan ddiolch eto I Gwenllian, ar emyn I orffen, 396, 396. A dwi'n credu o hwnna'n un o ffefrynnau Carys, dwi'n credu. Pan oedd hi'n chwarae oedd Carys, dwi'n gwybod yn aml yn dewis yr emyn yma ar gyfer y gymanfa. Sicrwydd bendigaid, Iesu yn rhan, hyn ydyw ernes nef yn y man, a'r iachawdwriaeth pryniant a wnaed, ganed o'r ysbryd, golchwyd a'i gwaed. Dyma fy stori, dyma fy nghân, canmol fy ngheidwad, hawddgar a glân. Dyma fy stori, dyma fy nghân, canmol fy ngheidwad, hawddgar a glân. 396.
hawddgar a glân. Dawn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Dyma fy stori, dyma fy nghân, canmol fy ngheidwad, hawddgar a glân. Gollwg ni yn awr o dad nefol o dan dy fendith gyfoethog, a bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad diw y tad, a chymdeithas yr ysbryd glân, i fod gyda ni ac i aros gyda phawb sydd yn annwyl gennym ac yn absennol o ddiwrthym ni. O'r awr hon, hyd yn oes oesoedd. Amen.